Pozdrav svima, evo nas u novom videu. Danas pričamo o jednom od veoma kontroverznih reditelja. Naravno, reč je o Romanom Polanskom, koji je rođen 1933. godine. On je u stvari francusko-poljski reditelj, scenarista, producent i glumac. I Polanski naravno se proslavio najviše u Hollywoodu i njegovi filmovi poput Rozmarine bebe, Kineski četvrti su jedni od najeminentnijih filmova primljenih od strane kritike kao i od strane publike. Poznat je naravno po svom burnom privatnom životu i po raznoraznim skandalima koji ga prate i dan danas, raznim optužbama za silovanje, raznim potragama iz priličnog broja zemalja, tako da mu je čak i zabranjen ulaz u neke zemlje. I veoma je, da kažem, kao reditelj zanimljiv i sa tog nekog aspekta. On praktično, kao što sam rekao, rođen je u Parizu u Francuskoj i njegov otac je bio slikar i proizvođač plastike u to vreme. Roditelji su mu bili agnostici i njegov otac je bio inače poljski Jevrej, a njegova majka je poreklom iz Rusije. Znači, odgojena je kao katolkinja, ali pošto je otac je bio naravno Jevrejina, majka je bila katolkinja. Sama familija Polanski se preselila u Poljsku 1939. godine i inače kad je Poljska okupirana od strane Nemačke, poljski grad Krakov je postao inače i sedište praktično u to vreme okupacionih snaga. Naravno, pošto su oni bili Jevreji, to, kao i svi Jevreji u to vreme, su morali da pobegnu iz Poljske i tačno kako su bili na udaru, naravno, nacizma, oni su se njegova familija Polanski morala da se mora biti preseljena u krakovski geto, znači zajedno sa hiljadama drugih Jevreja koji su u to vreme bili proterivani i naravno ubijani od strane nacista. Majka je Romana Polanskog inače umrla u koncentracionom logoru Auschwitz i njegov otac je preživeo takođe drugi ozlagašeni logor Mauthausen, a sam Polanski, kao što sam i rekao, je morao da pobegne iz krakovskog geta i uz pomoć jednog farmera, katolika koji je bio katolik, na čijoj farmi morao da spava u štali u to vreme. Uspeo je da se spase. Nakon rata je tek saznao, naravno, njegove sestre da mu je majka umrla u užasu koncentracionih logora, nažalost. Njegovi rani, da kažemo, filmovi su još tokom njegovog studiranja u Lodzu svojim kratkim filmovima je dobio mnogo priznanja, posebno recimo film koji se bio Dva muškarca i ormar i Kad anđeli padnu. Inače, u ovome drugom filmu nastupa i njegova prva žena Barbara Lass. Njegov, da kažem, prvi dokumentarni film Nož u vodi je bio inače prvi posleratni poljski film koji nije imao ratnu tematiku. Do tada su se svi filmovi koji su snimani u Poljskoj imali uglavnom ratnu tematiku. Ovo je bio prvi film Novog talasa. Polanski 60. godina, to jest posle svoje te karijere u snimanju svojih ranih filmova, 60. godina snima uglavnom u Engleskoj i snima 3 dokumentarna filma koje su bili bazirani na originalnim scenarijama, u kojima je učestvovao i njegov veoma čest saradnik Gerard Bach. Nakon toga Polanski počinje da snima, pre samog snimanja u stvari filma Bal vampira, upoznaje tada zvezdu usponu Sharon Tate, koja je bila američka glumica i koja je bila jedna od najzgodnijih i najseksibilnijih glumica u to vreme. I tokom produkcije filma njih dvoje ulaze u ljubavnu vezu
i Polanski se 1968. godine ženi sa Sharon Tate u Londonu. I inače, ono što je veoma zanimljivo, Polanski, koji kažem kasnije, tokom njegove karijere, mnoge ga kontroverze prate, period koji je inače bio kratak dok je bio u braku i u vezi sa Sharon Tate, opisuje kao najbolji period svog života, najbolji godine svog života. Inače, tokom ovog perioda on postaje, recimo, što mnogi ne znaju, i veliki prijatelj sa čuvenim Bruce Leeom. Posle 1968. Polanski odlazi sa Sharon Tate u Sjedinjene Američke Države, naravno u Hollywood, i svojim prvim, da kažem, hollywoodskim filmom Rosemary and Babe predstavlja sebe kao jednim najkomercijalnijih reditelja tog vremena. Film je naravno satirični horor thriller koji je smešten u New Yorku i govori o mladoj nevinoj devojci iz Omahe, Rosemary, koja praktično zatrudni sa đavolom i koji je u stvari njen narcisoidni muž. I sada vam ne bih prepričavao ovaj celokupnu radnju filmu, predlažem da ga pogledate obavezno, jer je veoma zanimljiv. Inače, tokom braka sa Sharon Tate dešava se i čuveno, da kažem, ubistvo dok je ona bila u 8. mesecu trudnoće i čuveni skandal koji je, da kažem, i dan danas aktualan u Hollywoodu, gde je praktično ona biva ubijena, njegova trudna žena Sharon Tate bio ubijena i od strane jedne bande kriminalaca koji su opet bili instruirani čuvenim Charlesom Masonom da ubiju Sharon Tate i da pobiju sve u toj kući gde se ona nalazila. Naravno, slučaj do kraja nikada nije istražen i nikada nije dokazan u potpunosti da je baš sve to bilo tako kao što se prikazuje, ali jednostavno Sharon Tate, koja je bila u 8. mesecu trudnoći, je ubijena. Dok se to dešavalo u Hollywoodu, Polanski je bio u Engleskoj i naravno odmah se vratio u Los Angeles, gde je bio dugo vremena, recimo, ispitivan od strane policije i čak i policija u jednom vremenu Polanskog držala na neki način i na nekoj listi potencijalnih osumnjičenih i jednostavno Polanski nakon cele te situacije koja je stvarno bila veoma tragična za njega i katastrofalna, on se vraća u Evropu i u mnogim svojim intervjuima je rekao da je jednostavno dao sve stvari koje su ga posjećale na Sharon Tate i na tu njegovu veliku ljubav koja je praktično obeležila i ceo njegov život. Nakon toga Polanski snima brojne filmove, ali 1977. kad je imao 44 godine, nalazi se u središtu skandala sa 13-godišnjom Samantha Gamer, koja ga praktično optužuje za silovanje. Na kraju on i priznaje te optužbe za silovanje i od tada praktično je na listi poznatih begunaca i zabranjen mu je ulaz u mnoge zemlje. U svojoj nekoj kasnijoj karijeri, ono što je bitno, 2002. osvaja Zlatnu palmu na filmskom festivalu u Cannesu za čuveni film Pijanista. Film Pijanista je briljantan ekranizacija progona Jevreja u Drugom svetskom ratu i da kažem prikaz šta sve jedan mladi pijanista koji u to vreme pokušava da sačuva svoj život, kroz koje sve situacije prolazi na kraju rata i padu Nemačke i tako dalje, progonu Jevreja i kako uopšte uspeva da se održi u životu u tim katastrofalnim godinama nacističke Nemačke i okupacije Evrope, naravno, od Nemaca.
Polanski naravno profesionalno dobija sve ovacije od prisutnih i u Kanu i jednostavno ostaje ono što je uvijek bio jedan vrhunski reditelj, naravno sa dosta skandala i dosta nekih kontroverznih detalja, ali što se tiče sveta filma, Polanski može se reći da je dao neizmernu snagu evropskom filmu i američkom, naravno, komercijalnom filmu, tako da uvijek ostaje, da kažem, pri vrhu najboljih reditelja. Eto, nadam se da vam se svidjelo, pa se vidimo. Pozdrav!